Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Anita at taga Madela Quirino. Ako nana. Ilingid nak itinagan nga Anita, Mr. Lonely. Nagayatak unay iti boyfriend ti kabsat ko. Ket nagbaligi ak tanaagaw ko ti boyfriend na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Anita. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nakagraduar ka na ading ko. Nalpasan ti panang paadal ko kan ka. Agsapol ka iti panggadam, tapno makapagtrabaho ka matan. Wan manang. Dakkel kan napaadal kan. Isong agtrabaho ka, para iti panagbiag mo. Wan manang. Natungpal ko ti karik iti day dinanang, apagadalin ka. Kat naimbag ta sinaysaya at mo kat nakalpas ka. Agyamanak iti panang paadal mo kanyak, manang. Manong Bernard, sikang gayam. Awan ni Manang Melba. Ada ka no pag nada itangag gagayam. Ngam umunag kalat na amanong, umay ka. Agyaman ak. Agtugaw ka, taanak mangisaga na iti merienda. Saanan? Saan man manong, mabiit na ang tamang isagan ak iti merienda. Agmeriendatan Manong Bernard. Anita, adda ka din boyfriend mo? Awan pa'y. Apay nga awan pa'y. Makiayan ayatak to, no addan ton masarakak akasken ka. Apalak unay ni Manang Melba. Gapot na si Kati kaayan ayat na. Kuma, siyak tinagbalin a kaayan ayat mo. Anyakit ko man aragsak ko. Anya? Ngam sayang, ngamin, ni Manang ko ti inaram mo. Di mo laam mo analoos ti panagayat ko kan ka. Ngam inkarkarigatak alinipat data panagayat ko kan ka. Gapot na kaayan ayat mo mat ni Manang ko. Ako, Anita. Kaya't kang agawan kin ni Manang ko. Gapot na amok amayat naktumatlaan. Ngamin, saanan. Ngamin, isuti ng paadal kanya. Anita. Timak, pinagpatang Manong Bernard. Sikati ay ayatak, Anita. Dayta ti pudno. Pudno ka di timbaga. Dayta ti pudno arik na. Ngam sayang, gaputa boyfriend na kanimanang ko. Awan mabalin na. No sikamat ti pudno nga ay ayatak. Ngam, kasanon ni Manang ko. Waswasak ti ayan ayat mi. Ket datan ti agayan ayat. Kayat ko abalik sa nga ay ayatan nak, Anita. Wan, ay ayatan ka, Manong Bernard. Sikat ay ayatak. Saan animanang mo? Manong Bernard. Di nakawagan iti Manong. Bernard ko namlatan. Bernard. Kasta, nasabit adanggan. Bernard. Manipod ita. Sikan ti kaayan ayat ko. Inururay ta ka. Tada kaya't binaibaga. Manang Melba. Jak amo nga da kagayam dito'y balay, Bernard. Wen, Melba. Inuray ta ka. Tada ipudnumikan ka, Manang. Anya day ta? Manang, saan asikatipod nung ay ayatan ni Bernard? Nudik siya. Anya? Sorry, Melba. Ngam ni Anita tipod nung ay ayatak. Italangan na kami risak.
Asaan gayam arumbang nga itultuloy tati ayan ayat ta. Gaputa sa bali mati ay ayatek. Anya. Ipagarup ko na ay ayatan ka. Ngam saan gayam. Ni Anita ti ay ayatek. Ay ayatan ka mat, Bernard. Ay ayatan ka unay, Anita. Awanan kayo itibain! Tagin nag kayo pa iti sangwanak! Huston, di mo ibasnot kini Anita tabag mo. Umanaw kayo iti sangok! Tanaw! Manang, di mo iparasakdag iti kawas ko. Agparbang ka kuma, Melba. Sige, Anita. Alaam amin akawas mo ta pumanaw kan dito balay. Total, napaadal ka na. Awanan pagrabangakan ka. Manang, Impay ko amin akwartakan ka. Agraman boyfriend ko, inagaw mo! ngam nabayagan asyak day ayatan ni Bernard. Man, Huston, Melba. Di mo kabilan ni Anita. May saka! Sige. Ipapas mo kanyak ti sakit tinakan mo, Melba. Basol ko da ito eh. Awan basol ni Anita. Bidot ko. Taapay nga intuloy ko ti ayan-ayat ta. Idintutan ni Anita ti ay-ayatek. Panagin ko kunala ka di ti kinaraksak mo. Baya ti panagkuy-kuyog ta. Dagiti arakot, kan agag mo kanyak. Panagin ko kunala ka di dagiti amin nga arapap ta. Kunam nga kalay sata. Apa man na makagraduar ni Anita. Nga maapay akastoy. Ay, ayatan ka unay, Bernard. Pakawan anak, Melba. Diya kung mailibak ti pudno arit na kita. Ay-ayatek ni Anita. ay ayatak mat ni Bernard, manang. Pumanaw kayo ni ti sangok! Diyak kaya ta makita kayo nga oray iti kanuman! Agyan kan dito dagos ko, Anita. Ket agurnong ta, para iti panagkalaysa ta. At dabas si turnong ko, ngam saan pa'y ngumdas. Sige, Bernard. Paikalay sa akan ka. Ada na talga na trabaho. Iso asaan ta amarigatan. Agsapulak iti panggadak. Tapno makaurnong ta. Ngam. Pampanunutak ni Manang Melba. Nasakit tinakam na kanya. Awan mabalin na. Gaputa talaga si katay ayatak. Siyak ti ayan ti bidot, Anita. Bernard. Adda ka ni Melba daytan. Numapakawan na ta, wano saan. Bidot samat dayto yung inaramid ta, Bernard. Sinaktan ta ni Manang Melba. Naging nagagtakay ngamin iti sango na. Inagkan kay ti sango na. Tapno mamati asikati ay ayatak. Saan mo na paninutin ni Melba? Agbaaw tumot lang ti pungtot na. Numasarakan na ti lalaki at talaga. Aparakan kwa na. Manon abulan tinapalabas. Sipod pimanawak ijibalay. Saan kumitin ang nakit-kita ni Manang Melba? Pada sa masarungkaran. Saan ka kadi asumurot iti sa sarungkar ko? Saan? Tamok nga adala nga gumura na makita na. Sige, sarungkarak tungarod ni Manang Melba. Anya ti mayam. Pinapanaw kan dito balay. Awan ka di karbangak nga gawid dito balay. Tawid ko dito balay. Kat nalpas konti pagrabangakan ka. Iso nga awanan karbangam dito balay. Saan na kami kadilat ta mapakawan kini Bernard, Manang? Saan, Apulos? Diyak kaya takastoy ti mapaspasamak kadata, Manang. Pues, waswasam ti ayan-ayat yung ka ni Bernard. Tano saan? Agnanayon mo't akagkura ka. Isumat lagayam akaingingas mo ni Melba, Anita. Taagkabsat kayo mat gayam. Nana, Basol ko.
No apay akastoy tinapasamak, nanang. Talagaan asakit na ito, huy, para kini Melba, anak ko. Plano mi kini Anita tagkalaysa, nanang. Nga magurnong kami pa'y para itidayta. Sige, awan makunak iti dayta. Anyang arod no talaga ada kayo adwa tagin indayan. Ngamnasken apabaawin yu ti pungtot ni Melba kada kayo. Wen, nana. Saan anasayaat nga dagsaksakit tinakam na kada kayo, bayat tingkay panagkalaysa. Saan a kumpleto tiragsak yun no kasta? Nang runa kat kabsat mo pa imat nga rod, Anita. Sa bagay, saan kami pa nakasagana itang kalaysa, nanang? Sapay la kuma, tamapakawan na kaminto ni Manang Melba, nana. Ngem no saan na ta mapakawan? Adakan ko na daytan, Anita. Kat saan nga iso tilaped, iti panagkalaysa ta. Ay! Kasta gayam, ti pakasarita, anti-boyfriend mo. Wen, dani ka. Kat aging gayta. Kaguran akpailaang tikapsat ko. Ay! Kasanumat nga min. Nagwapo kaya ti boyfriend mo. Kat inagaw mo pa iti kabsat mo. Saan ko nga inagaw? We, tanya nga rod nga iti awag mo iti inaramid mo. Saan ka di nga inagaw mo ti boyfriend na? Siyang kay ayatan ni Bernard. Ay nauray pa'y. Ay mas dawak man ka ni Bernard. Saan nagayam nga ay ayatan ni manang mo? Ngam intuloy na lahat ti ayan-ayat da? Dani ka. Ang mala sapay la ko mata maurnos yung agkabsat ti langin-langin nyo. Sapay ko matakas na, dani ka. Ay, panag-aawid gaya man. Umay kan. Ay, umay nakakadisukunan ti boyfriend mo. Wen, dani ka. Ay, kasla kayat ko nga agawan kan ka ni Bernard. Anya? Gwapo kaya. Makapainlaw. Aw, kaano kayong agkalaysa? Mabalinin dagiti tarakan ko ababaw para iti kalaysa ayaw. Saan pa nga ita, tatang? Kurang pa iti urnong mi, tata. Apay, ing grande ayat ti kalaysa ayaw. Saan matkit di, tatang? Urayan mila ang amapakawan na kami ni Manang Melba. Kaanong tupay ngay? Agkalaysa kayo kitdain. Tanay, bakit kanlakay kamin kaninhanang mau, Bernard? Kaya't maintimadan iti apaw. Tatang. Kaano kayo nga ron nga agkalaysa? Inton awan kaming abiyag? Sige, tatang. Agkalaysa kami kini Anita. Ngam, Bernard. Agkalaysa kayaw. Inakasarita ni Melba. Saanin, tatang? Siya kunti makisarita kini Melba. Saan nak nga isuron? Siya klatan. Ang mga no agtali na itigura na. No makita na taadwa. Ipakaamok to kada kayo. No anyati ko nana. Sika. Mabalin ka di pa unaganak. Sige, umunat ka. Agtugaw ka. Agyamanak. Anya ti gagaram. Imbagak mo ten adikay kayat amakita kini Anita. Melba, pakawanan na kuma. Ay ayatan ka, Bernard. Ay ayatan ka, unay-unay. Pakawanan na kuma, Melba. Awan makita ka pareko. Iti ayan ayat ta. Agpada tamot anaragsak. Pudno. Ngamiti ka unggak. At dalat ta panagkadkad ko. Tunggal agkang ka. Ni Anita ti adda iti panunat ko. Bernard. Agkalaysa kami kini Anita. Kat sapay la kuma. Tama punas matantiguram iti kapsat ko. Agkalaysa kayon kani Anita. Ano kasta? Talaga nga ron nga iso ti ay-ayatam.
amok ang makasarak kan tumadlang iti lalaki at talaga aparakan ka. Bernard. Ay ayatak ni Anita. Kat pulos ajak to saktan direk nana. Ipatek. Kan ayatak aging gatingkana. Sige. Agkalaysa kayo. Awanin mabalin ko no talaga nga isuti kayat mo. Ngam no ita. Nasakit unay para kanya. Kaputan na po no, ti panagayat ko kanya. Ay ayatan ka unay, Bernard. Sorry, Melba. Katagyaman na. Tayin tulok mo ti panagkalay sa amin kini Anita. Kasta tinasaw ni Melba, Anita. Bernard. No payaging ga ita, kat nasakit tinakam na. Ngam si tutulok iti panagkalay sa ta. Maasyanak mat kanimanang Melba. Ngamin, no siyak nga tatiad day ti kasasaan na. Anya nga tamat daramidan. Inagaw ka kankwana. Kunaan ta na kasta. Ngam si kati ay ayatak. Bernard. Agkalay sa tan. Kaskid daw datatang kananan. Ala! Nakapimpintas ka itaakalay Sam, Anita! Agyaman na, Dani ka. Ay! Bernard! Ay na! Nagwapo ka! Agyaman akdani ka. Ay! Ato ti regalo kada kayo! Diyak binungunan ta nagdakkel! Nagpuskol ngamin nga ulos da ito'y! Agyaman kami, Dani ka. Bernard, saan ngay may nimanang Melba yung simbaan? Saan mo na panunutan yung anak mo? Ta siguro, saan nakakabalan may matangan di pa nagkalay sa ta? Maawatak matkiti. Tatalagaan na sakit para kan kuha na di pa nagkalay sa ta. Manang? Melba. Diyak ko makayat nagpakita ka na kayo. Gaputan na sakit. Kantong pakanyak na ito'y. Ngam nakaamirisak arumbang nga aklonat di amin. Iso adi nagdagos ko tinapangimatang iti regalo ka na kayo. Ato'y. Saan nga importante ti regalo, Manang? No di ka ti kaadam. Kablaawat kayo. Manang. Inkadang ko ti umadayo. Agabrudak tapno makalipat. Agabrod ka? Wen. Kat idaw-dawat ko ti agnanayo. Aragsakyo. Aging gaita, at dapay lang ni Manang Melba ija abroad, Mr. Lonely. Kat nakasarak matan ijay iti foreigner, akatakunay-nay na iti biyag. Kat ita, adaan kami matan kini Bernard iti dua nga anak. Dahito iti pakasaritaat, kat agyamanak iting kay panangidrama. Ito'y pagayam mo, Anita. Agyamanak pagayam Anita, iti dahito apakasaritaam. No naikari aparaken ka, ha? Uray kasano ti ingkay panagsina, agsinubyan kayon tulatta. Tinapasamak kada kayo katwagas, tapno masarakan ni manang mo tinaikari aparakan ko ana. Alakastan, ket agnanayon kuma ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Anita at aga Madela Quirino. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod.
Ti pagama nagpailinged itinagan nga Ana iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, may saak nga anak ti bulset. Ket daytoy ti kayat ko nga isalaysay. Tabarang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ana. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mapan ka ka din ni pagadalan ni Ana, anak ko. Wen nanang, urayan da ka ni tatang inton malum ije massage clinic yo. Dagasin kayon to, tapno adda ka duwa yung agawid. Agyaman kami unay, anak ko. Agyaman kami. Gaputasan na kami nga ibain, nga uray kastoy ti kasasaad mi. Wen nga agpaiso, anak. Saan ka amabain amang ikuyog ka na kami? Nga uray bulsok kami. Apay ko maamabainak, nanang. Da kayo pa'y timang papaadal kanya. Wen gaputa pagrebangan mi dayta. Amok no kasano ti panagsakripisyo yo. Tapno laang maipaayo dagiti kasapulak. Iso asay saya atak met ti panagadal ko. Nasapa tayo ang makaawid ita. Gaputawan ti may sa subject tayo ita amalam, Ana. Wen nga rod. Oh my God. Agid dantan arumwar diti pagadalan. Wen best friend. Ngam agawid ka ka din adagos? Saan pa'y? Mapanak pa iti ayan ti trabaho da tatang kananang. Urayak idan. Tapno adda kadwada nga agawid. Kasta ka di? Wen. Kat sikangay. Papanam? Agawid ako man. Ngam mabalin ka diti sumurot kan ka? Kaya't ko makita ti ayan da tatang kananang mo. Wen friend. O sige. Mapantangarudan. Auntie, anya ti bagayo? Kaya't ko lang nga ipalagip ka. Abulsak dagiti dadakkel mo. Amok dayta, auntie. Saanin ang masapol nga ipalagip yun? Katnupod no nga amom dayta. Isardeng mo nga rudan ti kinaagraraman mo ang makadal. Anya? Auntie, ikarkarigatak ti makaturpos. Tapno matungpal ko ti arapaapda para kanya. Nagadugit din nga mo. Agamiris ka kit kat sumardeng kan nga agatal. Kayat mo matakit kita ang tirigat da. Tapno magunod mo lang ti bukod mo apagragsakan. Ay agraraman. Nanang, tatang, adto'y ti kapeyo. Idisok dito'y lamisaan iti sanguyo, Agyaman kami, anak ko. Talaga nga ammom, akayat miti agkape. Ito kasti amalpas tayo amangan. Ana, madlaw ko amalmalday ka. Gabda ka di parikot. Di daklatan ni kaskaso, tatang. Adda lang amin pampanunutak. Sigurado nga ada pa kariribukam. Iso akasta ka. Ibagam kada kami kanitatang mo, no anyaman dayta. Wen nga rod, anak. Apay, masapul mo ka din ti pagbayad mo iti pagadalan? Saan pa'y matkit di, tatang? Ngam, nasaktanak lang amin, iti pa nagsasaon ni Auntie Marina. Apay, anyaman ng timbagbaganakan ka. Kasla iparupa na ngawan sirbik nga anak. Anya? Baybay tayo latan ni Antim. Sapay la kuma, tagbaliw to matlaeng. Ay, unay mo tanday di akabsat ko. Imbis akasyan na tayo. Ngam isupay timangimamag kada tayo. Uwen nga rod, nanang. Ang tinapatag, agpipinatag tayo asa nga pamilya. Gusto ka, anak ko. Agadal kakit diyan na imbag, tapno makaturpos ka. Ket maadaan kanto itinaranyaga masakbayan. Umay ka na, lumugan ka, tay tulog ka na di pagadalan nyo. Tapno saan ka amaladaw. Nagatidog pa lati pila dito'y paradaan. Sigamat gaya, Manong Lester. Agyaman naklaan yan.
Nakababain mo't no agpay tuludak pay lakan ka. Umay kakit din. Awan rumbang apagbainan. Kaputa kahit ko lang tayo makatulong ka. Diyak kahit amala daw kayo di pagadalan nyo. Agyaman akno kasta, Manong Lester. Nimat Manong Lester dyan ang itulod ka dito pagadalan, friend. Friend. Mabainak ko ma. Ngam, agpilit mo't ngamin niya itulodnak dito pagadalan. Nasingpit at talaga ni Manong Lester. Ngam, agdat-daton ka di kan kaday di abak nang? Ay, saan, friend? Kan may saan nga agdaton kanyak dayjay? Gaputa sa anak ang maikarikan ko na. Anya kita saanan? Kat no nagpintas ka, nagsingpit ka, nasirib ka pa. Ay, sutilan nakmanan, Myra. Intakit din. Mapantan iti sumaruno a klase ta. Amangan numala daw tapay. Ay, unyag pa iso. Sige, umay ka nga rudan. Ngampudnot imbaga, friend. Nagasat ka, no sikat ti ayatan ni Manong Lester. Imposible day ta, friend. Sardangan na kun asut-sutilan. Gapata nakababain, no dumanon kan kwa na day ta banag. Alawanan, Ana. O sige, mapantangarudan. Sumrektan di ta classroom. Amangan numala daw tapay. Anya ka diti maipaay ko, Manang Marina. Nakapasyar ka mo't dito'y balay. Napatagti bagak, Estela. Saan aga putakabsat ka? Kat saan kumatan atubngaran dagiti madingar aramiden niya? Anya ayati kayat mo asawang. Agamiris kayo kumamat Apay, gaputabulsag kayaon kat diyon amaw dagitar aramiden niya. Numaday, wano nasayaat. Jak maawatan. Ibagam kumanuan niya talaga ti kayat mo ang mapasama. Marigrigatan kayo lang arudan iti panagbiagyaw. Ngam ipilit yu pa'y laang mat apagadalan di anak yaw. Manang Marina, saan atubang ti kastoy akasasaad me, tapno ibagam ti kasta. Ikarkarigatan me apagadalan. Alan ni Ana. Dayta kat ti madikan ka. Ayunam latadya anak mo nga uray mading ter aramiden na. Daytoy lang ti may baga. Makiasawan ni Ana kat saan ang makaturpos iti panagadal na. Sana kasta ti anak ko. Gusto ko man manang. Saan aga putabak nang kayo? Kat imamag na kami na yan. Nakaturogan ni Nanang, Tatang. Sumra kayong matan iti kwarto yu. Yung kay maturugan, tapno makaina na kayon. Madamdaman to nanak ko. Kaya't kapaya kasarita. Anya ka diti kayat yung nga ibaga, Tatang. Mangtiplak pa iti kapiyo. Saanan? Agtugaw kakit di dito'y abay ko. Taday bagakin ka. Nasaong amin kanyak ni Nanang mo ti inaramid ni Auntie Marina itay dito'y balay. Tatang, agsardangak sa laungan nga agadan. Mariknak kat marigatan kayo nga agpaiso kan ni Nanang amang isaksakan iti panagadal ko. Saan, anak ko? Ikarigatan mi timang paadal kan ka. Gaputa ipatpatagda ka. Amumi no anya dagiti arapaap mo. Isu nga uray marigatan kami. Ikarigatan mi timang paadal kan ka. Agyaman nagtatang. Kat ikarig. Makaturpusak. Tabarang makalungaw tayon tumot iti kastoy akinarigat ti panagbiag tayo. Apay asimarungkar ka. Manong Lester. Ako sapay lang ko sa anak nga makasingakan ka. Hindi nakagura. No, ibagak nga agayatakan ka. Anya? Agayat ka itikas kanya?
Sana nakaskas daw na itaana. Lupay simple ka babae. Nasingpat ka na saya at di ka babalin mo. Kasta matan na kiti dadakal mo. Agyaman na kiti panagayat mo, Lester. Ang amno ita. Awan pa iti panunot ko dahi abanag. Awan sa bali at arigagay ko. No di ti makailupas iti panagadal ko. Amo mati ka sa saad dagiti dadakkel ko. Kat kayat ko at tulungan ida. Maawatan ka. Di kagdanag. Nakasagana at nga aguray. Gaputa ay ayatan ka. Kablawan ka, Ana. Si Katimay sa kadagiti makaawat iti pamadayaw. Iti umadanin a closing tayo. Agpay sir. Diyak ninamnama ang makaawat ak gayam. Nga oray kanayon kung ay kamkamat ti pagbayad ko iti matrikulak. Sakbay ti exam. Deserve mo ti award mo, Ana. Nasilip ka. Katpatsyak nga adayo pa iti magtang mo. Agyamanak, sir. Dayawon ka mata. Tadi mo imbain dagiti dadakal mo. Iti laksit ti kasdi akasasaan da. Wen, sir. Gaputasan arumbang nga ibain ko ida. Ipatpatag ko dagiti dadakal ko. Amang ipatpatag kan mangil ilalamot kanya. Madlaw ang nakaragragsak ka ita, friend. Siyempre, friend. Ngamin, umadanin ti panagturpos ta. Apay, saan ka maragsakan? Maragsakan ako matang. Kamodyanan na, makaturpos tamatlaangan. At damatlaangan bunga ti panagsaksakripisyo dagiti dadakkel ko. When friend, yung adayo ang makaturpos ka, no di mo sinaysayaan. Kayat ko ngamin atong palen ti arapaap da tatangken nanang para kanyak, Myra. Saan ka di akas tamatlaan ti kayat mo? One friend, ket agyaman ta iti Diyos. Gaputa tinarabay na ta, kabayatan ti panagadal ta. Kablaawan ka, Ana, iha. Agturpos ka nga da pamadayaw ang maawat mo. Agyamanak manen, Sir Pasyo. Ket madlaw iti rupa dagiti dadakkel mo. Akas taunay ti ragsak da anakam mo. Iti kinadda ti pamadayaw ang maawat mo. Punyo dayta, sir. Katstapay la ko ma. Taday ti pangrugyan tinapintas agasat para kada kami. Mamati akakasta, Ana. Basta pagtalina edem ti kinasaya at ti panagpuspusum. Tapno kanayon lata ti parabor ti apukan ka. Uwan, sir. Kablaawan ka, anak ko. Nakaturpos ka matlangan, iti panagadal mo. Iti laksit ti adu arikat. Agyaman hak, nanang. Gapo da ito iti panagsakripisyo yung kanitata. Pagrebangan mi day dadakkel mo, anak. Ket sapay la kuma, tagtalina iti kinasayaat mo. Congrats, friend. Naragsak ka pa nagturpos. Agyaman hak, friend. Kastamat kan ka. O sige, umay ka. Tagpa-picture tayo. Naimbag nga oras mo, Ana. Ay, kastamot kan ka, Lester. Sige, sumurag ka. Agyaman na ka. O sige, agtugaw ka. Imbag man, tanalagip nakpay. Pulos asan ka analipatan. Ket adak ita. Gaputa kayat ko ako mustahan ti idardarirag ko nga ayat kan ka. Kunak no nalipata mo ti may papan iti dayta. Gaputa na bayag mo't asaan ka asim marsarum ka. Jak kayat ama singak ti panagadal mo. Ngem itata nakatorpos kan. Ken adapay natalgad apanggadan. Idaton ko manan tinapudno nga ayat ko. Agyaman nagta nakauray ka, Lester. Kat, jak matan agpalpalikaw pa'y. Aklo nagti panagayat mo.
Gapot ha. Ay ayatan ka mat, mister. Agyaman ak, Ana. Ikarik, si kalang ti babae nga ayatek, iti tungpal biyag ko. Nasaya at atalaga ti Diyos kada kami, Mr. Lonely. Nasingpot ni Lester, ket iti sana nagbayag, nagkasar kami. Ita, nasaya at meten ti pannakilangan ni Auntie Marina kada kami. Kastan ket agyamanak, tuy pagayam mo, Ana. Ana, pagayam ko, agyamanak iting kapanangibinglay iti daytoy apakasaritaam. Ipakpakita tuy pakasaritaam nga awan ti imposible. No talaga adeterminado ti tao amang tunoy iti arapaap na. Ken pinaraburan na ka ti apo, gapo tadi mo ibain, dagiti dadakkel mo, nga oray kasday ti kasasaad da. Ala, agyaman akmanan, iti ingka panangibinglay iti kapadasa. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan, ti pagama nagpailinga di tinagan nga Ana, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Na imbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Marina, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Agtawunak idi iti 20, idi nagbalin a kaayan-ayat ko ni Elmer. Ay ayatan mi titunggal maysa. Ket kayat ko idin nga agkasar kami. Ngem kunana anasken nga agurnong kanupay, tapno saan to nga agrigat, tibangunen mi a pamilya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marina, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Marina, damagat man laangkan ka? Manon atawon a kaayan-ayat mo ni Elmer. Talon atawan, manang. Awan pa'y plano yung agkasar? Agabrot pa'y matkano. Isumat lagayam ang nakaluganak iti na minsan ang nagpa-Manila. Agsiman kanupay, manang. Eket, aguray ka pa iti mano atawan. Wen manang. Ay kitam Ado nga minti maperdi a relasyon no kasta nga at aga-broad. Makaamuditan manang. Sa bagay, no talaga ada kayo ti agkagasat, anyaman ti mapasama. Agsabat tulat ta ti dalan nyo. Mamati akmet iti dayta, manang. Han, nagbitan na iproseso dagiti papeles ko. Makaabroad ako niti mabiit. Nasayat mat no kasta, Elmer. Ay nga, talagan sa agasat ko ti maka-abroad. Basta no makapan ka, di nakliplipatan Anya kalakit din aya. Awan iti panunod ko dayta. Araramidat dayto a sakripisyo para kan ka. Para iti agbalin na pamilyata. Amumutan, adu dagiti agsinsina. No agabrod ti karelasyon da. Di nakipadpada ka dagiti dadduma. Si kalaang ti babae ngay nakayaten. Kat agsubliak, para kan ka, Marina. Marina, papanam. Ay, tatang, agbiyahe kami ka ni Elmer. Itulod kon ija airport. Nag-flight ni Elmer? Wen, tatang. Ay, pudno gayam tinadamag ko. Pudno, tatang. Ala sabay na kumah. Tamatungpal, dagiti arapaap na. Hello, Elmer. Hello, Han.
kaditan? Bastoy, makanpumsikag. Iswa nag-video call-ag. Apay ngay. Kaslaki mo tong kamatan. Tsak manam. Gapunsa. Tamaninis ka una yan. Hindi ka man nagsawa iti kasta. Linglingay yung ati baghim. Tapno saan ka ama homesick. Ay, 2 bulan ko lang dito eh. Nung kaslakayat ko ti agawid. Saan ka ngagsao iti kasta? Ay, laklakayan kan ang nagkapoy iti panunot mo. Ay, kastoy gayam tirik natin madayo, Marina. Kabailam dayta. Katsika ngayan. Kumusta ka ditan? Adan trabaho. Saan ka di amaragsakan iti dayta? Maragsakan na ka. Apay kiti na saan. Amangan mat na makasarag ka iti panisukatam kanya kitiyay. Ay, agtal na ka man. Marina, di nakisupukat iti sa bali ha. Diyak lagi di kabalan na mapukaw ka. Ay, di ka agsaw iti kasta. Dito'y gayam ti trabaho, Marina. Katuan, tatang. Kahera at dito'y gasoline station. Ay nasaya at mait. Tapno adar aramidam iti inaldaw. Wan, tatang. Kan tapno makatulong ak kada kayo. Pangururayam kini Elmer nga agsuble. Kahit awawagan na kamutlaang. Katuan mo, tatang. Kanayon kami nga agtungtong. Nasaya at no kasta. Sapay ko tag na nayon anapudno kanyak. Saan ka ngamin ngagpanunot iti negatibaw? Sige, mapaanakon. Naggasolinak lang iti motor ko. Ket dito'y gayam ti pagtrab-trabahaw. Marina, mangantayon. Saan pa'y amabisin, manang? Ni, saan kan samot ka namang mangan? Day tala cellphone mo, tigiggamam. Or-orayek namin ti awag ni Elmer. Saan mo unay ngamin apampanunutan? Ang mga nubi sila ang ititrabaho na. Ano, may san abulan adi na kinawagan, manang. Padasam ti mapan iti agency da Ha? Ay, sige man nga rod, manang. Padasat. Una, agdama ka ijay. Amangan kit din at dadakas na napasamak kan kuana. Si kaka din ni Marina. Wala na. Ti girlfriend ni Elmer. Ha? Nana? Ay nabalasan ko. Tsaka munuan yan tinapasama kiti anak ko. Saan na kami nakunkuntakan? Ada ipadamag ko kada kayo, Nana. Mala, umunag ka. Ta dito'y unag ti pagsaritaan tabalasan ko. Kanayon na nga awagan iti inimanang na. Kan agsarsarita kami. Ngam ita, pulos asaan min nga amuno anya tinapasamakan ko, ana. Napanak ijay agency da, Nana. Napan ka? Anya tinaam mo may papan iti anak ko. Kunada, nag-jump ship ka no? Anya? Katita, saan da nga amuno sa dino ti ayan na? Ti anak ko. Di tayo kumamapukawan itinamnama, Nana. Sapay taagaawid matlaang ni Elmer. Wano saan? Ipakaamuna no sa dino ti ayan na. Kasano ti relasyon nyo, balasang ko. Jack amo, Nana. Jack masungbatan dayta, asalud-sudlo. Apektadong sa unay ni Marina itinapasama ka ni Elmer. Iso asaanin asumsumrag iti trabaho na. Nay, apay ngay. Anya ka di tinapasama iti boyfriend na. Saan nga amo ti agency na? No sa dino ti ayan na. Ay, dayta kiti bagbagak ide.
Anya ka di ti aday ti panunot yung. Na mga nakabiro kit dimit iti sabali. Isuasanin nga agparparik na iti kapsat mo. Oray ka no kadagiti naganak na. Saan nga agparparik na? Saan nga taapim mo sayan? Ayan ni Marina, kasaritak man. Agkulkulong iti seled na. Ingkay padasan ang kasarita, no kayat na. Ay, kapulang iti dayta. Agkulkulungan iti seled na. Ay, payman. Tainak man kasarita. Apay ka di, tatang. Apay nga agkulkulong ka. Anya ti mapaspasamakin ka. Madandanagan namin, tatang. Ang mga nadanda ka sa napasamag ka ni Elmer. Ay, kapoy ti dayta. Saan ka pa inamangan? Saan ka nagtrabaho? Tata. Saan mo kumadadailin ti biyag mo amang pampanunot kan kuana? Ituloy mo ti agbyag. Nagado alalaki dita. Iti dayta kinapintas mo. Ado, ti agaram kan ka. Tatang, amuyo matno kasano ti panagayat ko kan ni Elmer. Ingkakit di agtrabaho inton bigat. Iliw-liwag mo dayta pampanunutan. Nung nakabiro kiti sabali ni Elmer, anya ngay nga raw. Nasayat kit di tasaan kayo pa nagkasar. Miss, ato iti bayad ko. Kasapunam ka di ti resibo, sir? Agtal na ka man, Marina. Anya asar ni bagbagam dita. Apa akitaan nak matakas na. Di na kon malagit. Siyak ni Don. Ha? Ay, wen gayam. Dandani saan ka anailasin, Kapo ka dita ka gras-grasa Nagdigo sa klaeng. Guwapo akto manen. Ay na, saan kalata nagbaliw, Don? Nalaing kalatang agpakatawa. Ada kay di balayo inton rabi? Wen apay ka di? Away ka man pa siya rin. Ha? Di nakman bulahan nakasta? Pudno ti bagbagak, Marina. Alas 7 iti rabi. Ada akto ni di balayo, ha? Nagawit ka rin jay bisita, Marina. Wen manang? Baro ka di pa'y dayjay. Kastamot ti ko nana. Classmate ko idi. Mayat mati kakatawaan nyo ado Nalaing namin nga agpakatawa. Nasaya at mata mapakatawa na ka. Tani, nakaserseryoso ka launay. Ay, kwa. Jack pa hikit din mapanunot ni Elmer ita, Ay na, lipato mo nday di alalaki. Ay, duwan atawan. Manipod pimanaw ni Elmer, manang. Iso nga rod, asaan mo nga or-orayan pa'y. Ngala, intakat maturugan. Tani, masapa ka manen asumrag iti trabaho mo inton bigat. Sika talaga. Basta sikat ikadwak, day talagkat katawa ti araramidag. Nasayatig katawa. Kunadang rod iti English. Laughter is the best medicine. Ay, sabagay. Ay, malipatak pa iti problema no sikat ikadwak. Problema? Iti day takin na pintas mo? Ada problema? Ay, saan ka di naibagakon kan ka? Ti may papan ka ni Elmer? Jay ex-boyfriend mo si Manloloko? Pudnon sa dayta imbagam si Manloloko da. Apay nga minabiro kam ti awan. Dito tadakmat dito certified single at atalyernan. Kaya nagbirbiro itagbalin amisis na. Di ka man. Kaslasaan ka mo't aseryoso kanya. Anya saan? Tapno mo. Saan ka makaturog-turog gapo iti kapapanunot ko ken ka? Anya? Agayata ka talaga ken ka, Marina. Di mula mo. Ididamo ang nakita ka iti gasoline station. Plinano kon, no kasano kang Harmen. Patyan na ko nga, Marina.
Marina, marik namat kay nunapudnukan ka ti may sa lalaki. Jack man amo, tatang. Ang aging gaita. Urayak pala ang naagawid kan agsubli ni Elmer. Saan mo nga urayin, dayjay? Ta saan nga agpakita pa'y dayjay kan ka? Kano agsubli pa'y kan ka? Awatam ka di pa'y? Nusakla ama isa. Kayat ko ni Dundaw na para kan ka. Na anaws kan nasingpay tataaw. Welcome ka lata dito'y balay, Dundaw. Agyaman tata. Agsat tayo pa'y. Ay, thank you dito'y naimas sa pulutan. Kan istit side nga arak apag sangwanta ita. San kayo nga thank you, tata? Taadun tupay. Ay, kayat ko ano kasta. Agbakasyon nga min di kabsat ko nabayag ija abroad. Kat ko nak, apasarabuan nak iti istit side nga arak. Ay na, imbag man day ta kabsat ma. Tamalagip na pa iti agawid. Ngem day boyfriend ni Marina. Awanan, nalipatan nan anaming pinsan ti agawid. Kung nga ron, tata? Iso nga ikagumaaman nga arman ni Marina. Ay, apay manan, ananggag ko tinagan ko. Ay, bagbagak lang dito agbalin to manugang ko, nga anusan na ka nga armain. Ha? Tatang ha? Ay, ato ti danom. Tapnusan kayo ang mabartak adagos. Thank you, Marina. Marina, kaanom ka di ay asong batan da ito'y future manugang ko, Tatang mat, tila ibagbagayo. Ay, saan mo baybayagain? Sung batam kit din, tagkasar kayo. Saan nga nga umay ni Dondon ita dito gasoline station? Apay nga ta, akas lang mamimiss kumatan. Marina, balasan ko. Ha, tiinan ni Elmer, ti umasidag. Apay nga ta. Anya ti umay na ibaga. Ay, kaslag nervyos akmatan. Apay ka di, nana. Nasaya ata nakita ka dito ibagbagad a pagtrab-trabaho ang balasan ko. Nana, adda ka di ipadamag yung maipapan ka ni Elmer? Wen, umay ko ibagakan ka nagawidan ni Elmer. Imbaon nak ditoy, tapno ibagakan ka nagsublinti kayan ayat mo. Kid-kid daw na nga agkita kayo. Kayat na nga agsarita kayo. Manang, adda pa panak. Ni, pumanaw ka. Sa dino nga iti papanam kat ada bisita minto na damdamang. Ni Dondon dayjay, manang. Makaamo pa laang ni tatangkan kwa na. O may pay dagiti daduma kakasingsin tayo. Amok, manang. Naskan unay daytoy apapanak. Sapay nagado daytoy lutlutwag. Sana bale, taagawid akmat laang. Agsubli akmat la adagos. Sige mapanakon manang. Ay, sa dino ti papana, Marina. Laplapdak nga rod, ng pumanaw lat tamat. Sa dino ti papanam. Mabiitak laang, tatang. Ay mo main ni Dundaw. Da kayo pa lang ti mga sikasukan kwa na, tatang. Sige, mabiit ka lang iti papanam Well, tatang. Oh, Marina, mailiwak unayin kan ka. Inarakop nakmatlatan, Elmer. Dakas ka ding arakong pagtikayan ayat ko. Siya kung ti may diti balayo. Tapno amwak ti pudno akasasaad mo. Ala, umunag ka, tagsarita ta. Manun atawan anagururayakan ka. Amom ka dino kasano kasakit day ta nga inaramid mo, Elmer? Pakawanan na ko, Marina. Dabdab at tibabawik iti inaramid ko. At dan amok a babae ije Thailand, ang nagbaling nga asawak. Nagawidak. Tapi mo sa hindi asawak, gapo iti sakit na. Marina, ituloy ta ko matirelasyon ta.
Jak amo no awatak pa ni Elmer wenno saanan, Mr. Longley. Balakadan nakman. Tuy pagayam mo, Marina. Marina, pagayam ko, sikat ti makasungbat iti dayta sa ludsud mo. Tamaibasar dayta iti riknam para kini Elmer. No iti panagriknam ket ay ayatan paylaang iti laksid ti naramid na. Taman ti makitak alaped. Tapno ayatan paylaang. Tapno ituloy yo ti relasyon yo. Ngam no asilaangan ti mariknam para kenkwana, nasaysayaat. No ag-move on kayon para iti baro a relasyon. Bueno papagayam, inka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Marina, iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.